ni dayalali ko surani suratul fatiha talkhisul quran ka qur'ana be adriji ka qur'ana be faranyon ka ko be de suratul fatiha fa al fatiha ke ko ma suratul fatiha ummul kitab talkhis lil quran al karim qur'ana be farlen ka ko de suratul fatiha ko amna adama na no da mai na ala dalali min ba ko na ala ka adama ganga be harfu kenan ana harfu muga ana harfu dunu de ma suratul fatiha do de ma aya ko be aya wolum lama donc amna adama na sisa insha Allah Sulaiman bismillahir rahmanir rahim badama Allah taala to barka ma nyina tigido la harahina kare kare le tigido alhamdulillahi rabbil alamin sanu be alami da fem be la jelen da ba ma ya sawa subhanallahi walhamdulillahi tamla alillah ni ba ga mizan ga fatau ko da ma den ga mizan fa ni subhanallahi ana alhamdulillahi tamla ma bayna as-samawati wal ard kira ko sampulun du ko ka fatau kana jole subhanallah walhamdulillah ni ba da ma den ga mizan fatau kana da am to ko mo ko ka fi tara subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ada di mizan fa to na bila haram ne fa ga tla ga nyen ne fa subhanallah ana hadil fala alla kama sallallahu alaihi wasallam ka to sana yala na sele makame sele atawadi al-kaaba baitul ma'mur la ay nabi ibrahim surayemu marhaban bil ibn salih ay kira kade ako kira ma ako ni segele bitam mandewi ko aljannatu qi'anun ko aljanna yakena jawde ghirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni tare wa kita mandewi aljanna yakena di wa kita mandewi ko jiru turala ni ko subhanallah ya ala dir kelen turi aljanna ko alhamdulillah ya dir kelen turi aljanna ko la ilaha illallah abdir kelen turi aljana kono allahu akbar abdir kelen turi aljana kono e ti je ki ga aljana so fa jiri lawa abo to godela don alhamdulillah rabbil alamin ada ma dere ka ho shen kelen do o bi wasage insha Allah alhamdulillah rabbil alamin wa shukru min mustalzimati ma za ziyada ni ala barakada ala do farika heraka Allah mudruba fanya ya mabe kama to ka ni ga here alhamdulillah masha Allah la quwwata illa billah ala to hera na gashiyo ala to hera chenkiyo ni ga butigi bafo ni dani ga sokora ko ne bafo ni tarika furo lai bafo iga hera to hera tani ala ya dima ni ni mfala ala to na gashiyo be jiri de kata da alhamdulillah rabbil alamin tanu ga ala yene da ko bala jelen da ba mai aba adama nabi Musa de laga ko ala ako pembe ke am pada mai yadda tabu ni ga sebaya boleh malaka bloga sujudu gai kala dunia pembe la jelen to wala kal al jeno ko tuguni asara ke ala baraka ra tuguni ala fa bale ala wasa am pada maka fa dala sen kele asikono alhamdulillah rabbil alamin ko bale ala wasa alhamdulillah rabbil alamin ni aljana don aljana kono ko kuma falo do baba tori alhamdulillah allazi azhaba anna alhazana inna rabbana ghafurur shakur abo to wala ngala ko kuma laban fana yo aljana do kuma laba kiti gala jele mana tiga ka ba wa alhamdulillah wa taral malaikata hafina min hawli al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillah rabbil alamin ada de bara yang follow ada de bara yang labai sampai lagi jelen panen ko be ajane don tara ajane kono jana me don tara jana me kono ibi malaka we doro lubu kamunu la rusi ko tela wa ko doro walhamdulillah rabbil alamin asa bara jelen bara bela jelen ba ko tanu ba ala ni da fam bela jelen da ba mai arrahmanir rahim ali ni hina tige la hara hina kare kare len tige do malik yawmiddin malik abiye kara afla be malik yawmiddin ملك يوم الدين ومن العادة لكل ملك ماذا ملك مسكوا كما مسكوا أودي على لذا قال قل اللهم مالك الملك الذي مسكوا كما مسكوا ثم سيأتي مغنى مامي على جواب وسي مامي على جواب
ala ka ngam masa ala ka dafa woto wala ko maliki yawmiddin sayadu ma saradu ad-din bi ma'na al-jaza maliki yawmiddin saradu masake wori alai aha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kabada madem ba damna alhamdulillahi rabbil alamin ala ba ko hamidani abdi ako nga joine ala tan bukan ala tan de ko arrahmanir rahim ala ba ko asna ilayya alayya abdi nga jon ayta nga ay ala qurata ibn abu malik yawmiddin ako majjadani abdi nga jon ay ne ala barkada ne bibi mi nga ka yote donc de sorola ala kanuna ala sanyara ala boyena ala qurata ibn mufassira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yani taqdim ad-damir ala al-fi'l iyyaka na'budu iyya damir nasb munfasil abo to wala mana anti foy botune ala te wala damir bla fi'l ne fa li tahsis ande ala ko le ba iyya kana abudu ande ala de batu wa iyyaka nasta'in ande de ne ala de tauhid sawara ya no tauhid uluhiyya sawara ande ala de batu ande de ne ala de ala ibni fadala Allah fa hada bayni wa bayna abdi dina bi ne ngal donke da Allah ba ko al-fatiha kale do adama dene ala ni wonte ni sera ni yorad la ala be kuma kay ba ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na ba ko ni yorad man ni al-fatiha idu maru al-fatiha duwa ni yorona duwa mi ne yorade ni ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kay go fa alama iyyaka na'budu ambe ala de batu wa iyyaka nasta'in amin de man ni ne ala de fe ababa haza bayni wa bayna abdi nene binene na joni nyonche wale abdi ma sa'ala min kadi o nyinga ndelo la maji masisa etumana ini ka habi idmaru ka afoy diskunna to sura kana mun ga sisa ihdina siratal mustaqim ada ma deme fon min ni du ko ka o de ibsira kanda siratal mustaqim ala man je ko be di mana ma kanda di ma perdla tabla yaqul al-imam al-ghazali afdalul karamati al-istiqamah bonen mi ngam sane ala ga bonen be na badi aka joma abi bonen ni o de kile ya ni ala yi kile ka bandoro o de bonen no de na karamatul awliya ka cha ala ka ma mon ka bonen ka cha na min ka bona be la gele o de al-istiqamah donc ibno de ni ala fa ba fa to godi اهدنا الصراط المستقيم على ان كان كتاسرا كلمه الهدايه بانواعها كثيره نختصر بثلاثه انواع هدايه اهدنا نفعل في كندا ala de fem bela de len kanda aka kullu shay'in khalqahu subhanahu je fembe e fon be minda ay sera do ti ko afira kanyana ma bla ci godu dan to mi demo dan tan fe ru bela de len ka kanda be ala bula kay be ka diba ni kono ka fanda wati sera ka kala ke kana daga nyara da kan ka fanda na ka buga ka e ko hakili tala ele go nya baya ala ya fon kan yin da abaya rata a cigomi abaya balo cigomi bi chaya cigomi ala ya tora je ndo ni baba ko de mako hidayatul wujdan afdali hidayah fulana we hidayatu ar-rusul kira ni kandami awde fanga sayyidina muhammad ako kira sallallahu alaihi wasallam innaka latahdi ila siratal mustaqim ako sayyidina muhammad bi kandali ka takasa tige kelema umur bi salatu al-fatih damne allahumma salli ala sayyidina al-fatih lima ughliqa katabla maza wal hadi ila siratal mustaqim hadi ila siratal mustaqim ar-rasul huwa al-hadi wa hidayatu rusul ay kiraw kraji ayulu bela jelen blakana kana shirajira adama dawna inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah kiraw kami ulu kirane examen me ulu gana kama ala ko kirai akonyi chi mun kama li amtahinaka wa amtahina bi mun examen bi mun ga kifana ki examen ga mo kiraw kam gana examen ka ba fa ala ra ko te farid anhum kama anta bi madu Allah jala ki ka iklala awne be examen ko sal kana sisa anu ganya wa diganya on ta do ne kira ta ko rai ka ba mun to la do kiraw ka sira jira wa ko mo ko hidayatu maza ar-rusul wala ma namboro la an ka hidayatu tawfiq wal ilham ala ka ajibuna ni glan ibembe se mama adama de ni ma nyuma ya doro ma nyuma ya fulade
ala be mo do karen kare ko kam man ya du ma wi yare de kade ala ina fa ya ko qur'ana ko to mena ako allah yajtabi ilayhi man yasha yajtabi ilayhi alu mo karen ka kanu ala yare de bi kanu ke ga wali ke ga ma bai ika barate ka foite aboka mo do grupo fana juma ko ya hadi ilayhi man yunib man fana chesiri ki chesiri kata alama ka baragelo ke ala din kanda ka sama tuguni ode wallazina jahadu fina lana hadiyanna subulana mamu chesiri la ala kula ala bu kanda kata ka sira tiga kelema ala kan kanda kata ka sira tiga kelema da hidayah tu tawfiq wal ilham o te kra bolo te mele ko bolo juskun ka sira kanda sira to ala de bolo aw fakira ya ko tugodi abu innaka la tahdi man ahbabta ممتاز حتى في الأمهر والأمهر فجورها وتقوى يا أكو إنك لا تهدي من أحببت إسنا موت سكا موكاندا ماني بيا ناس ركاندا كمكرا بولو سيدنا علي فا أبو طالب كمكاندا سكا فوي تالا فسكرا تارا نبغا واتي لبانا أكو كل لا إله إلا الله أكو لا إله إلا الله ممكن دوكا جو على يكون لا هرجودو هل ما سيدي ما سوي ما فوي Allah mami mana kafir mana tubi la ilaha illallah ko asna ka sawro la dora bana la jene den sale de ka sura ko fuite Allahu akbar la ilaha illallah ko dora bana akara salame duru bela jelen do na kan o jola kira taraba abina ke abu talib sa ka ko la ilaha illallah baga dalu ka jo ala ne ko Allah ha jo do amase ka ko ako farqulu ko sonna mamme ako misira ankarahu lisan ne ya kwanti se ka fo o bina ko nyen fo mo to ka nganga ka bolo bla makhafata shanan dugu bina yelan ko kelen tuma mina asara masa tawhiduka mala hara do kira ta sunal don karen ne ka Abu Talib akara nabi ka dinne ka masika torati sima ko ta sena Abu Talib ka sayama ay kira defansi ta kafir mun be nu kan kira toro bela jelen sirana Abu Talib ka kuma kan kama ko se fanga ti do ka bila batiri do kira bonya ko kuma kan kama malah harajo do kiram ta sunal don kare warga sunal don ti ben kafiri mo ta sunal don be kafiri ne kiram ta ne safatul khassa sunal don min kare kare le ne kira yo sabati dan fa mara se go jani kira yere sunal don sala asunal don falo falo ari sunal don min ga Abu Talib no ise na ali fa ya ta safatul khassa kare abtafa alai innaka kunta waduka alhaq alai ga kuma naka ga kuma kan ce apa masih itu dal jana kono mami la ilaha illallah ko nene bina kaya la ilaha illallah ko nan na baji ne ma fi ga bal jana ko ga bo jana ko ko ti la yukan du ne ka ga jana ko la ba bo jana ko to kana na ikene ne do ka kan ne ga sabarani jana men ne ga sabaran do do asira do bana ore akhafu azab ya ahadin nar jana me dem bela jele na min kan la jaba ga ga wodi ade tra ko na kunan ne ga sabarani min ba sena kwa tulun dengane be ka tobi sabaran fitini bolon tan ko Allahu akbar ale de jana me dem bela jele na la jaba ga kira ala do kanda dusunga kanda akasega baraka wa ala de golambani na ala adama de bani na ala babo ihdina siratal mustaqim ala kanda kakasira tiga kilema aha siratal ladzina an'amta alaihim alaihim tiga lai ala ine mage mamu nye ghayril maghdubi alaihim waladdallin ala ine mage mamu no liyo joni qur'an sura mara de bo fani ulai kallazina an'ama Allahu alaihim aha yabun nabi mauna ani tietigo ani shaydi su ani mammo ni be kara kira reka kuma kan laban ko hasuna ulai tarafiqa ala ko nun de nyoya chenya na ala ka nun de nyoya ala ka namma la harajo kira bana fatu do ngena kira ka kuma laban ni bala na kira ka ladili kan laban anaka kuma laban o tikileni falande an hadil tara ko sala wabare ko kira ka waju kan laban jume akhir wasaya nabi aka waju kan laban ka rasuli ako jogadi as-salat amun da to kata konfere international la to ga ni ni ngal nun kawla kira ka kuma kan laban anaka ladili kan laban tikile aka ladili kan laban jume ako as-salat seli anoka ma ni le kira kan ladili kan laban aka kuma kan laba ma'arrafiqil a'la kafaraje ne won korata linka ma allazina anama Allahu alaihim kafara mu ka ala ina maka mamunka minan nabiyina wasiddiqina washuhada wa hasuna ulaika rafiqa ni be kira ka kuma laba ma'arrafiqil a'la ma allazina anama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada
وحسن أولئك رفيقا أسلم روحا إلى بارئها من كرا كما كان لبن دونك ما بصراط الذين أنعمت عليهم مغوكسرا على إنما كمامون نور النبي نموي أني منو فتانا غير المغضوب عليهم ولا الضالين على إذا ننفر موكا إذ من مامون غرا من هم الذين غضب الله عليهم على يلوفو ولد جنة ودي يهودية ولا والضالين ولا الضالين نصارى ولد ما في اليوم أتي دولوما العبرة بأموم اللفظ هذه بفقط الله رجعنا Yahudiya nunu dangana kumin kamania ka danga sirabi sena kola hara jodo nasara fana ulu fana dangana kumin kam o niyo fana ke ibu fara ulu ko kata sela hara jodo donc nene suratul fatiha abe aya wolon lama wala dolin amin do amina dibula de ko kire ko ni fatiha kala ika amin fo man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atma ni mamin bi ni ka amina ko ni mala ko tabena ye juru mo te ala ba bela je ya fa donc ni fatiha kala ko do ki sella ibe amina ko abo to de la Allah toro mazhabu do be na ayara ga mazhab maliki ulu te amina ko ka tere bari al jahr bi tamin abo kawa ulu to ke wala donc mazhabul muhaddisin mamun be no le hadisa tiguye ulu ka mazhabu la ulu ba de بوّب فيه الإمام البخاري باب قال كتا باب الجهر بالتأمين البخاري خلاصة ولو بعض حديثا منك من وافق تأمينه تأمين الملائكة فرجع يا تزور الملائكة من آمنه ملكه بآمنه أو فنا بآمنه نبى آمنه الملائكة آمنه بينادر الملائكة ملكه تدريبه ولا دور أجرك أبو كافو كامل لما زمالك أجرك أبو كأنا بني مكان كل أنه ليس من القرآن القرآن فاتحة دو تفا ولا فاتحة ولا سيسا ko do buka do de kiyere parce que amin bi mana istajib ale min asma ila afal amin bi mana maza istajib ala kana do jadi donc suratul fatiha la hadisa fadailu kama nana la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab senti mo ay mamin bi ni ma fatiha kala donc kiti chama bi al fatiha ko wa fi hadith al ukhra bi hadisa wa kono ma min sella bidun al fatiha fa salatuhu khidaj kira ko ni ma min sella ma fatiha kala fa salatuhu khidaj kiga sirin na kasira mai khidaj min khadija to ya arabu ka to de khadija to de qura al mawlud qabla al awal demi a bangira kasoro a bangi wati masefa to de ma annas sesa ode al khidaj donc fatiha mo ko ga akara sanji sanman ka banaw furake na bakra mu sallallahu alaihi wasallam ka sahaba do bi ule furake le kene al fatiha ka war mina na kasoro kuma me kara dala kala ka mo do furake ka war mine na al fatiha kasoro ta kiti don ko to segara kana kira sallallahu alaihi wasallam to ya rasulullah an gondara digibna raya ko problem mo do ka anni afrakan al fatiha to mano wardi daba ni wardo diga daba do da mama ke to kira ko ma adraka annaha ruqiya mu ya dire la ka al fatiha bi segara ma do fatiha kesi di lento mo kira ko anyana al fatiha ko afrakan ke ay war min sorabi mere ni robala ayadu wadribu li fiha bisahha abi ni yoro ni mere mala dan suratul fatiha dirama ana tu dalam se da fem bela jere kana fatiha ka korati yero kumba kana ada mademi fatiha de ka dirala ka kana qur'ana fem bela jere suratul fatiha ka kala shin wolon la di mukabala tisiko abuke sababi ka korati kumba kana se ada mademi ni korti serada madem apa afraka to kana sera afraka ni al fatiha sera afraka ni al fatiha ta ala kambe sababu donc al fatiha o sura o an klalim fle o de lani insha Allah suratul baqara kala akuma amana do suratul baqara ko masisa suratul baqara ala sura no to da ka ko suratul baqara ko misi muso ko sura donc ala bi sura to da kana fami ala alaja
ika be kana don ala ko foi to da te gansa ni kala ko do tala donc ni ay sura to da ba so to da no minna o to ay so sura ya ko asa ba ko inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara donc to da ra ko sura al-baqara yana ngado sura al-baqara ko aywa docteur adam karambe alami salo ama asro ko sabe ama kaya donc ni alhamdulillah na ma salo munasaba ma sa ka majlisul ati ma ni na insha Allah mo kala no ku ji ko sabe mana munasaba akake sir munasaba la ko sabe an kun ba ta salo sal karambe kale ko na ki do ni kala den do kasoro munasaba marale lu bolo ba ku bisa kana abu sal an ko hakili bin darsuina ni suran munasaba min bala sal karambe ya fanya an hakili bala an sira bi ka ko amma kala de si so ko de ne ra para sal aya kesiri grupu kuram mon bi no do bina guleni tafsire nyon be sisa ni majlisina nanya adam ni suratul baqara abaji ya kana so munasaba tele akata ka ko anda ala de bi kala do hakili ya rabbi ala ka dayel do be kala ne hakili dayel li do bala ati da do da ma de kala ne fana ka kesiri bala nya ikra do ka abdullah ibn abbas hibrul umma al-lughawi al-bari wal faqih al-mashhur nya ikra do ga doni be ma abe oda mata kra do ka ka ba santan saba atara pulang min do no be dahwa ila lidatin lidat de pulang min al-ansar atara pulang dem sen pulang nyon do ka santan saba aku talibina najma ilmu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko ibna amta kra ka doni faranyon ka ta sabo bi mata ko be mata ko mata kra ka doni faranyon ka o ka wai haka mata yuta gelena bonabi mo bina sauma idan mo go bauna Allah sa Abdullah bin Abbas ya fa kullu Allah na nasuddu masadda haja li hadhihi al-umma amna doni ni nambani abuna ke sababu ka Muhammad mandum mo go bina jodon la amo wo bada to ni doni ni ko tuma juma no mo go bi sauma kala bi tamana ga kullu Abdullah bin Abbas santan saba atara sahabau na atara Zaid bin Sabit no sanduru bitata bayara min amata ba sanduru ka majlisu shura sahabau ahlul hill wal aqd ubisika kuma yaro mu bitata dem sen bidin takana shi wallahi Allahu akbar utmana amunu mi dem sen ya kono shi kanga hakili diga Abdullah ibn Abbas haka doni soro chogodi ibi ka chesir la wati mu ka doni ni to nyohom bi miri mana ko de kibu kulo ngade la pa sanda ma don doro ya soro yara bina shi ku to shi doni karate ichesir kuna don bawe ko bantu ko Abdullah ibn Abbas la li hibru lumma ko tugori ko madaita li ashrin min sinika yesan kanyo iyo kama ishila ma tablughu bihi sayyidul ashyab kunti ba munun korala ulu shige ulu kan ka se doni na yo soro isan kan kono na Abdullah ibn Abbas da ko mi dem senati kalan apa dem sene ya rabe kalan wati to rawa ba ko dem sene kalan ga wati a dem sene wati ko kan nakse fi maza ka bina ko liye ne ga fara ba ini ki dem sene boya santan saba biya amba achama Abdullah ibn Abbas asantan saba dara Zaid ibn Sabit fe ka chaudan qur'ana ka chaudan lugala ka chaudan shiurula Allahu akbar ma min kisanu nun fo kunya aw yara ka wuce siri duwo buke duwo ko fana ijira ka ce siri abo to gode ala kan da sababu mana ustaz karanda muna munasaba damma mun kama suratul fatiha tubra suratul baqarah ko fali yatafaddal mashhuran ala kan sababu mana antara surah folo la no de suratu al-fatiha ko ke halna dalani ma ika tafsir konna na ni sira al-fatiha tafsir modai ni bragi bari so ala dumo do ame al-fatiha kala shaytan wulubla da siri do mani man nafla siri sil fata duru abide rakatan an wulubla de ashite se ga kera kai ni mal fatiha kala ma fi ka do koro min bala karamo ka wudi tafsiru da musis
ayi kuma do fo aka tafsir ko na man soni ganga yoro kili drona no te soni ganga yoro chamo be no de ako aka kuma ko na suratul fatiha tafsir la akuni man ko la ilaha illa allah hal ni masri ya fo ni ko ne je ki farla slamoka adura du wuri ka aljanna dulla kuma an ba cantiya rasul alaihi salatu wassalam aka barade do tume islamate ni fana yi walada do de kira ka barade do kate kuma ke islamai islamadun da yana da ay barade do tabi baraka fa islamatu te yahudiya de tuno keni nana banan do kira tarabwa ya do ka fu bananga ya kira yi keni dale ayaye ka fu saya kama shomba afana na kira bi bana ba to dalilu ayado ka ko cheni te go banana akoma kalimatu shahada fo afodro la ilaha illa allah muhammadur rasulullah cheni bi kira la jaba fa la jaba kira la jaba fa la jaba fa kalima shahada fo ma bisra abay bani afayra na masa sirada ma ko ati abul qasim kira bi de to de ko qasim ko qasim fa abi ni ile na ife ko tuwa no fe ni yafa aba fi ka mi ta ke jeni fa ko ti jeni ya fodro aqul la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ala ya jeni ko be fara islamu ka wala be fara yahuda o kale be fara islamu ka asilla asuna amma na fulu so jagwa ka fa ba ta ka amma hiji ma be fara islamu ka don ma ka karamo ka kuma ka shongila ni yorenga kalimatu shahada foli na kira kontaksi dora bi fara islamau ka hal nasu al-masiri ala ka akili madamu utman an tara sura min anodi suratul fatiha sura min be tuwala o de bakara sura ni suratul fatiha ko fe sura kemes kene ani tan sabadi be munaw shimatu fatiha la fu bakara sura o bi depan fatiha ire laban tuwa min be tuwala abi depan o de la fatiha labanani muye abanani dugoli ka nyine ala fe ala ikan kanda kabla mo kasraka e ala utala ni make muye no de nabi mo ani shiri flow ani sidi qinam ikan bla lu kasraka katla ka nyine ala fe ala ikan ambla mo kasraka e ala utala ka dimi wajibaram minuka uriyo joyin yahudiya ikana lamma ukasraka e alaw talay allati yamunu kajati maflilun ويجوين وين سراو دو فلو يمي غير المغضوب عليهم ikana lamma ukasraka e alaw talafuni do mino folo ulu de yahudiya ule kama yahudiya ku foli no bakara en konna na kachaya takme na sarawka ule kama bakara tuwar al-fatiha ibn ayal bakara konna na ba ala ba foro wa is be yahudiya abela jalebe yahudiya de kama ule kama bakara tuwar al-fatiha nan klara la bakara la mimina tuwala wa suran mai ali imran ubela jele de pale do al-fatiha la banira parce que ko to di maminu filila ero ko ta sulla ko yoyin ko te nasaraw ya nasaraw de ko fole no kacia fa suratu ali imran ule kama nan klara bakara la suran mi be tuwala abela jele al-fatiha dafalandi mimu filile no ulu de nasaraw ulu de na ko fo kacia ali imran konnana mimu be ko fo kacia bakara konnana odi alaw taala jibina minu ko ina fa ya fu chugo na fatiha la bana odi ko fole no kacha bakara konna odi kama bakara tura fatiha la ala ka fi madam jazakumullahu khairan bismillah aywa bismillah wa alaikum salam sadugar mo biye kelma fulo la ilaha illallah aha allah ma se ka fara islamoka aha lo ko mi dalil min da wali ufta ko inda sakaratil maut kosabe men mo mi ya ko na bo do ko jere wan makalo do na tangile mi wona aha me ma siro ko nana aha aya ko ka wati jago ko fa matidi ko fiti ko wala ka anye ni la ilaha illallah ko kara islamai apa menawa wala sisa ni kara islamai ka ba islamai bara to de mina nyini tay kulu ndaki kara islamai otumana apa ni munu ka kesa barobo akera ulu ka kuma kan labande ka aljana kono don sawatira
ada yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ se ka maa min kɛ alijɛnɛ kɔnɔ don sabati o de min satɔ ye la ilaha illallah fɔ a ma kuma wɛrɛ fɔ a kɔfɛ i b'a fɔ ko karisa ye alijɛnɛ kɔnɔ den parce que kira ye min fɔ a y'a kɛ ne tɛ se ka maa si ka alijɛnɛ kɔnɔ denya sabati ni nin kelen dɔw tɛ man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wala la ilaha illallah fɔlen kɔfɛ i kɛra silamɛ silamɛya baara ni ala ye kan di ma ka si di ma i ka se ka ɲɛnamaya k'a kɔfɛ silamɛ baara tɔw de bɛ na a jɔsen 5 kira a bɛɛ lajɛlen bagi Jibrila ka hadisa kɔnɔ Jibrila nana ka na ɲininkali kɛ kira la k'a yɛrɛ kɛ adamaden ka silamɛya bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ al-islam wal iman wal ihsan k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ k'a ban fɛn wɛrɛ t'a kɔfɛ an bɛ se ka segin o kan o bɛ a ka kuma sɔn ji la mais la ilaha illallah kɔfɛ i bɛna dege silamɛya baaraw de la i bɛna dege jɛnaba ko cogo la o de la an b'a fɔ mɔgɔw ye ni mɔgɔ taara k'a bɛ taa kɛ silamɛ ye a to sini i bɛ ni jɛnaba ko i ye problème si yɛrɛ ma dɛ i ye problème si yɛrɛ ma walima an ka taa alimami fɛ yen a to an bɛna taa alimami fɛ yen la kan ti d'a ma mɔgɔ nana k'a bɛ kɛ silamɛ ye dɔrɔn a fɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah banna kɛra silamɛ ye kan ti kɔnna ko ni k'i bɛ tan kɔnna na an ka diinɛ gafo la ni k'i bɛ tan kɔnna na k'a fɔ tigi ye a k'a to sini walima sini kɛnɛ dɔrɔn i yɛrɛ kɛra kafiri ye n'a sara yan n'o tɛ don i y'a kɔ don ka bɔ ala ko ma i y'a kɔ don ka bɔ limaniya ma i ye maa ni dun maa kɔ don ka bɔ limaniya la i yɛrɛ kafiriya ni mɔgɔ nana k'a bɛ kɛ silamɛ dɔrɔn i bɛ sin k'a minɛ ten la ilaha illallah fɔ dɔrɔn a banna kuma banna k'a tɔ ye jumɛn i bɛ taa don kalan na sisan kalan de bɛna koyi i bɛ sɔrɔ ka diinɛ baara tɔw kalan seli kɛcogo ani su kɛcogo ani i yɛrɛ n'a sɔrɔ i bɛ baara daminɛ o baara ka silamɛya ka hakɛ o baara kɔnɔna na i k'o fana dɔn ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ kɛ silamɛ ye cogo min k'i ma kalan i bɛna ala bato cogo di i bɛna ala bato ni kumakan dɔw de ye o kumakanw tɛ dɔn ni kalan tɛ ne m'o kalan kɛ bi e tɛ se ka kɛ silamɛ ye o ala tɛ bato fɛn dɔnbaliya kan o tuma kalan dɔ de bɛ wajibiya adamaden bɛɛ kan i n'a fɔ an y'a kalan lakadari la cogo min awwalu ma yajibu ala al-mukallaf ko la ilaha illallah fɔlen kɔfɛ sɔhat summa maza summa ma'rifatu ma yusluhu bihi i ka farko ayinu fata kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kan o bɛ dilan ni fɛn min ye o tuma o bɛ ɲɛ cogo min na k'a k'a bɛ seli kiti ni fɛn tɔw ye i bɛ sɔrɔ k'olu ɲini k'olu dɔn o tuma i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'i ka silamɛya baara a b'o cogo la ala ka dɛmɛ k'a di a faamuna mudiru wala mudiru tɔ ma inshallah in y'a fɔ cogo min na n ye kalimatu shahada fɔ contexte dɔ de kɔnɔ cogoya dɔ de kɔnɔna na cogoya kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔna na mais e ka kuma in kɔnɔna na maa min ye kalimatu shahada fɔ ka san 1 kɛ e tɛ seli e se ye kalimatu shahada fɔ e ma da la mais nin tigi a y'a fɔ contexte dɔ de kɔnɔna dɔrɔn ala y'a ka kalifa minɛ a la kira ka sababu bɛnna ni cɛ dɔ ye don dɔ la a y'o ye a sarama dɔrɔn ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ye muru tora la o y'a faga kuma in ɲɛfɔra kira ye a ye jalaki dɔw kan a ko ne ma ci n ka don mɔgɔw kɔnɔ ka taa o kɔnɔna ko dɔn ko munna aw y'a faga k'a sara n'an ɲɛ de k'a m'a fɔ ni nin limaniya ye a ko aw b'o dɔn cogo di n'a y'a fɔ a da la k'a fɔ dɔrɔn a banna limaniya seli minnu n'an b'a fɔ tuma dɔ la dɔ bɛ se ka kɛ silamɛ ye kira ye san joli kɛ Maka a bɛ silamɛya baara la san 13 a ma sɔn a san 13 kɔnɔ a ma sɔn a nana Madina san fɔlɔ a y'a kɛ sun tɛ yen a san 2nan de su sɔrɔla ka wajibiya kan kira yɛrɛ a ka silamɛya kɔnɔna na sukalo 8 a y'o de sun dɔn o waati tɔ minnu kɛra dɔrɔn n'a ma sɔn a la o b'a bɔ silamɛya la o t'a bɔ a la o étape de ye ko ninnu ye ka taa ala ka hakilima d'an ma. ayiwa sarakaran bɛ min fɔ min yɛrɛ ye cɛ faga k'a ko la ilaha illallah a ma tɛmɛ tile damadɔni kan a yɛrɛ sara dugukolo banna su la kira tile sahabi kira ko la ilaha illallah ya faga ko bara sɔrɔ dɛ a ko ala tɛ yafi ma o hami a sara tile 3 u y'a don dugukolo banna su la kira ko ka taa yɛlɛ fara sanfɛ u ka fɛn dɔw kɛ k'a fɔ
kara sura ka wajibi sidi ako silamaw ako dugolo mi so mo sula min kam sa man ni kafir ma so temana dugolo so no rula na dugolo bana ka ni chena aba ko na ko ala ba ka kauladi ala ba ka kauladi ka kangar da awi aga to ka ho dusukun kono na o be ala de bolo na ada maden ko adala la ilaha illallah abiseli ka ta koron ka ba kana be kafira ga nga jala ni mai flan ka boyala la nukafiru ahadan min ahli al-kitab koron dunke ana shege dun temiya ada kitabu kono ma be na be seli koron fe koron dunke do ki kana tigi kafira ni ko jugu do khayli malan yasahillaha anta kama da ayare kana kafira de ibn al-qayyim rahimahullah aqu wa biqawlihi aqulu ala rasato akwana karamo no ibn taymiya akwa ati koron dunge kafiriya ni ko jugu kale akwa le fana sato la le fana binu fo abu kuma kan fo al-imam az-zahabi sahib siyar a'lam an-nubala ala fana ko wa biqawlihi ma aqulu ako ibn taymiya an ibn al-qayyim ulu fulaka kuma me fana bu ulu fulaka kuma kan fo o fana ne ka kuma kan yin bisaka koron dunge amana ala ko ta ce ba on ta ka bi islam donc nyanga aqidati wa be al-sharu tahawiya kona bi jogori la nukaffiru ahadan min ahli al-qibla bi dhanbin ma lam yastahilla koron dunge do fu ko dugu taw nama ko dugu de da ne be shene ka mara shene ha oni mina tere be tere ni man a ne be shene ko da ka kriya ni ko da ga ka kriya ni yara ba ko dugu de ba ke o yi ka ku be bole bi ka dugu mutai yara ko dugu de na min ko dugu njo ko itala ya daga le ka kriya sana kana ne bi fu la ni de tauhidi ni yara bi ne ga ba ko dugu de ko man ko nan ba ke ini ka dugu mu nyona ngani ko dugu fo itala ka kriya ولو في الحديث الحديث أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به ممتاز sabar tara kira kula macam enggak kula kuma fa da wadi do jana me ko Sulaiman na kan masyaallah bismillahir rahmanir rahim nati la baril fakir al mufti al kabir dan ana mufti lama Sheikh Mahmud Bari sayati bi ta'liq basit insha Allah falyatafaddal ni ka suali ini kalma to ka ba ko fe ama ba ko ka sidi saya ba ko ka sidi ni ko ti sidi da ni sidi kunu da ko e ma da la ide ka ni ba la ko ka sidi ni ko ka ni ba la ni sidi Jadi kon. Yes, sir. Kita lihat itu salah kon. Kesalahan. Mati. Jadi kon. Ini kita sudah Allah for haddan la kufra. Ini ko ai ko na ta tige itu madara tinggi ko ini madara. Kalau begitu kufra. Istitabu ta'ala. Istitabu kecil kau tu. Salah satu aja memang. Begitu. Kalau itu kita katakan kini tu. Kalau itu emak sudah lebih sudah lebih terkait. Itu sudah ni masuk di sana. Itu tak kini tu. Allah kasih Allah apa? Masya Allah. Aywa Syekh Mahmud Bari. Aku mami la ilaha illallah wa dikara selama doro ka bi ni feka sedi. Ko sangile ko tiyala de ki biceri da man ro do ko ni ma sel doro ko bu kle sabadima tato mo ibina obi ni nga yala e ki ti sele munne do sele chain ti sele wa be sele ti chain adi ko sele chain ne ti sele ke bu kono parda saba hake tato ni ma solo la ko bi faga haddan selama sa selama bi ko bi ka sango bi do selama ka kabur do na
mais ni ko seli yare te chen te seli ubi faga otma ye ka isara ka tri yalla atma ala ka be sababa isu islam o kay bile ima fata bare suratul baqara aywa misi muso ko ko suratul baqara ana suratul baqara az-zahrawan wala suratul baqara wa suratul al imran dulu be ke ka ban ko ila khara jodo ka jo adama dem kunna ki sunnal do ala ko ka tani afira ko na bani ala ka ala ko kai amana do suratul baqara kono ayatul amra munumbala kama sallallahu alaihi wasallam ka sahaba da abu darda aduna fatu tumamin aku akhwafu ma akhafu aku kitabullah aku fami bi ada bisa fami ni o de qur'anai la tabqa ayatun amra yawm al-qiyamah illa atatni wa taqul ya abu darda jitu ka amiran falam ta'tamir ko ale bisa fami ni abu darda ale kira sahaba do ko ale bisa fami ni o de qur'anai aya kana surala aya min Allah subhanahu wa ta'ala yo aya inke ya mariya aya yi kwanga ninke fo aya ka jola hara jodo kale ta to ya aba darda ala ini ke qur'ana kono kanke ya mariya fenye ima so ga ya mariya kenne ka ya mariya fenye aw ayatun zajira wal ma aya kana sura qur'ana kono aya mi baga baga likala illa ja'at illa qalat li fo aya ga foni jitu ga zajiratan falam tanzajir bi nana miki e baga ima baga ke ayanya apa de misra fami ore ala ka qur'ana amma ina ala ka qur'ana amru mun bala ala ka ayati marunoyi na hu mun bala ala ka balika boluma ala ka ke hujjatan lana la alaina insya Allah aywa bismillah suratul baqara ya misi musoko ko surani bismillahir rahmanir rahim Allah taala to barka ma hina tigido Allah hina kara len tigido alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bi zalika min qur'ana mutashabihu ye sura mun bitamina hurufu ye akanga be sura muga anu kono tonde mamun bitamina hurufu ye alif lam mim kira ko ni kelengelo ada mana baraji akola ma akol alif lam mim harf kira ko ni ma me qur'ana kama harfu kele baraji ta akoni ko alif lam mim ko harfu kele re ako alif ya da mana harfi lam ya da mana harfi mim ya da mana harfi akon ne ma mutashabihul qur'an tamun be ni ma sita donne ala yo ka suran damina daminona abe harfu tan nanima bidon takrar sirru bare bala wa fa ko al ahrufu maza an-nuraniyya majmu'un fi qawlika aslihi sahira man qata'ak ومجموع في قولك ليطهر سمعك حق مسلم ومجموع في قولك نص حكيم له سر قاطع أمان من المخوف أمان من المخوف سوى قربك وجاءوا فاي لما كلمة على كادم ومجموع في قولك ماذا أترك سمعك بالنصيحة هكذا ومجموع في قولك ماذا سلمان قطعك سهيرا هكذا سلمان قطعك سهيرا ومجموع في قولك ماذا أخ أعطيك لم نسو أقرس ومجموع في قولك ماذا أحتم سقف حل عظم ينسو ومجموع في قولك ماذا وهل مجرم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب ما ناصر سورة نبابك تلك ما ينقل ذلك يدرى الإشارة بسيطة كتا قرآن دماء ذلك ذا اسم إشارة اللام للبود والكاف للخطاب نياء إراوية ذلك الكتاب لا ريب فيه ذا اسم إشارة اللام للبود والكاف لماذا للخطاب يا سواء والكتاب هنا عطف بيان وكل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل إلا في بعض المسائل الشاذة وذلك الكتاب أقول لي كتاب من لا ريب فيه سكا هدى للمتقين ako hudan lil muttaqina ako qur'ana injilina lil muttaqina ala yasra bawde kama mamun be nulu bisra ala ya sawa الذين يؤمنون بالغيب ako mamun be nulu bil man yani ko do lewi ويقيمون الصلاة wa fa ala yasra bawdo lu ko len fleni al muttaqin man humul muttaqin al muttaqin lu de ko tof leni ina ako allazina yu'minuna bil ghaib mamun bil man yani ko do lewi saya ko do le
aljane o ko dugule kabur kono nyingali o ko dugule kabur kono lajaba o ko dugule aljane amunya madaka o ko dugule janima ko o ko dugule melaka ko o ko dugule ko mamun bi limanyani na dudul mutakina wa mamun bi sira alani ibala jadrona fil bal allazina yu'minuna bil ghaibi mamun bi limaniya ko duguluna madawda mama aha wa yuqimuna as-salata dawni mana ko dugulena tiseli al-ahadu alladhi bainana as-salat rako fem bada madeni kafira ke doro sen bora sen la bima ko kafir so la sama bara ko yi ada madeni min toy na se ka fama kafir fo na kara seli na bana ka seli dora fama maza kafir woto wala mo ni na ko mo do ga seli ko ngani sunalo sara kafir sun ko ya la o alde ba ko kafir tene aba ko ronda aba ka kasu na mo sun ka ka ala ko anga kasa kwa nini sunalo sara bisuna ati seli babu ko kafiri afama maza ni mo kwati seli doro afama ko kafiri aboto ko wa mimma razaqnahum yunfiqun akanyu garde ga femina bana fakati والذين يؤمنون بما أنزل إليك ani mamunu milli man yafena femin jigna sayyidina muhammad kan qur'anai وما أنزل من قبلك ani femin jigna ka ko sayyidina muhammad ni no sabe te da buto orela akati kullun amana billah ambe lima o ma unzila femin jigna kraka ana kira temenu ka min man yo fara ya sa kira dara me amba do ka fu ya yele me ala fana yo fana fara yo hadifuna li kalima an mawadi ye kira ka kira ya bil tawrita kono abi ga kitabu ne kono ya tu se ka ba ko ko to donc an fa bi limani ya bere la allazina yu'minuna bima unzila ilayka ma mun bi limani ya kana min dire se na maka no qur'ana ni ma limani ya qur'ana na ma limani ya de وبالآخرة هم يوقنون an min jigina ka ko se na muhammad yenu isambe kitabu toy o kila ka limani la hara jodo dara la ka ko sa ka kune chen aha أولئك على هدى من ربهم الموصوفون ما من كتلن لنا كل اللي بكاندا كان كبو ما يرى وأولئك هم المفلحون أقول دي ما نيرو صرباوي على كان فرا لوكا أكيد إن الذين كفروا وما من بينو كافر يرى سواء عليهم أنذرتهم أكاكا أولو يريو باباو أم لم تنذرهم والله لا يؤمنون لا يؤمنون كل من يفي قرأ على كنا قرأ تنقل سيرا ما من بسكون لمن تونا فا ختم الله على قلوبهم الله يكون نقول تنقل على دوس يكون دسكونكا وعلى سمعهم أيها سمو كقول لا منوكا وعلى أبصارهم غشاوة أيها سوا ibe joyeno wa ala sam'ihim inyate shigila so de nintia hada isamma shigi famuna mukora kibi joyano korobi nye otuma ibina min da min ebo ni don korono ronyo khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim sadibiya famuna waqfun ibe joyeno donc wa ala absarihim ghishawatun dadula mana bunya kiche famuna wa donc nangoya tambo sigira bisku ne tulo de ka otuma datugula ngunya wala hum azabun azim wala jawab yemin la jawab bele wa min an-nas man yaqulu amanna billahi abu wala mamun ma bulli man yara alala wa bil yawmil akhir alli man na dolla bana wa ma hum bimu'minin ala ko mu'minu tere na tubu de do yukhadi'una Allah baga ala jamba wallazina amanu ani mamun ni man yara ko banan nage wa ma yakhda'una illa anfusahum ala ko timma si jamba fona garu yara kunde wa ma yashurun aw ti so mina yede في قلوبهم مرض مرض القلوب bana de mo wodo suna sufia yare de nana mun kama ba amradul qulub bana mun mi duskunna ibita sheku de sufia sheku abi furaka ka bo o bana nana al asahib tafsir al imam al baydawi rahimahullah tafsir al baydawi tigi aka tafsirul laben wati mi ka ke kitabu bay ayi nyamo donana ka be abenani masake min play abitaga hadiya ka dinna masake ma la Allah kanyana moya ko masake bina joro do yalla abina kado kale kado minde aleba kanyana ma to ga tina sanga yayi na so ni tafsir al baydawi akara jigi sufiya she ko baro da su ani na ko ka sake bita bina ko mi gatanga masake fe dugu masake fe akonya ni na tafsiri ni tafsir bele tafsir al baydawi tafsir mujallad chama bado akonya ni tafsir ingla mina tadi masake magaga hadiyai umma bere jele mina nafakai kullu Allah adola ho masake bina jalami bango abina gudi ako ida suratul fatiha ako ga tafsir ako suratul fatiha dela ako ma za taqul fi tafsir qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ko fatiha dele akoni yora tafsiru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke bika mun fani tafsiru la hada bi ma'ana annana la na'budu suwa Allah ka bajira na anti foi batu kona kara alai anti deme ni foi kene ala to akuma bana ko haka za fasarta kai akora wata ko ka ba doni ba ko taman kalama ada dugu jara doro ako seko ma sufiya seko ma kale ka tama ma bodu kale ni kalan sura ale bi singa ta ale bi tin jige do ma ka kelen ga ya kana abu do ya kana Allahu akbar ana ka tsuru se ga ka ta fa sala ka ta shiye mo na ni masage ni me ka bo ni gunye aka tafsirul la da bina ta ke gonye ga da alima na fa wala dona no che masake san chama labe ka ke kalo ka ta da maka ka ni Allahu akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yala ga ko sawa bo to de فزادهم الله مرضا ala ida bana de bitu sko mena o bana no fura ke de amradul qulub fura ko ka ta ado fura ke Qur'an aya ado bu fura ke ni karamo ere ka tarbiya e kalande na kan ka jogola abini ka la bado Allah murabbi mamin be ni ka ni tarbiya ke ikan non kawaidu ni bela de do ado bi Qur'an aya bu ka ba مثلا ناس راح يشيل بالمغالطة عنه فيانا وسع ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا يا كلام شيء باكي أنا جمع اللهم صل على سيدنا سابق كل الخلق نوره شيء باكي قل على بحاسبات تشتغل بالسنة أنا أخرج جال من بولا يا فاني من تقول وقد جربناها فوجدناها ماذا صحيحا أخذنا على العلوم النافعة علوم دليل yoko ye tajriba ka doni mina ka doni ni ke do ni ke uru doni mu la adama den da ka tiyara na fana hada la basa te maradul qulubi ni mufraganu di ala ko fi qulubihim madha siga bana de bodus kunna wala al munafiqun فزادهم الله مرضا ala jafaro ka siga ka ولهم عذاب أليم ala ko la jawadi minen buye بما كانوا يكذبون bima kanu yakzibuna aw bima kanu yukazzibuna qira'at la bela de lembi bima kanu yakzibuna hukum ngalo min tige bima kanu yukazzibuna hukum cido ngalo tige yali min ke وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ni onafiru nunna fori ko la tufsidu fil ard akana cheni ga dugolo gande قالوا إنما نحن ko مصلحون ko nyeni ke lawde koy ألا إنهم هم ala ko المفسدون chendo ala lil istifta harf istiftahiyya ala ko ala chendo humul mufsiduna ni cheni ke lawyi ولكن لا يشعرون walakin la yashuruna tisamina ide وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ala anya fa ala harf istiftahiyya kalando ayat ala أليس حرف ماذا؟ استفتاء حتى الواو هكذا ختم الله على قلوبهم لما تدخل هكذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمع الواو هنالك عطف هكذا وعلى أبصارهم غشاوة الواو هنالك استئناف ما شاء الله ولهم عذاب عظيم الواو هنالك إن شئت تعتبرها عاطفة أو استئناف أيضا هكذا أو حسب ما قبله هكذا جيد donc الناحية اللغوية اللغة يا ربابي القرآن تفسير الله ما العرب كان تفسير مكان القرآن جدنا بلسان عربي مبين أجينا عرب كان نحن كذي عرب كان ميتشي القرآن تفسير itu sih wani kibi mulo galal abi do jahannama ko waman azlam mimman iftara ala allahi kadhiba masiga juruma boga taw mo kam mamin galon tiga kata halal ekra ya radio muna sahaba do ko duguni ka bomba dina ka sa shani hadisa de kide na hadisa de kile kama ya me ay hadisa me kira la hadisa nya kamina bolo le sahaba nya na ko mo ni blani na kira ka garda ya fal kadhiba adiya le sakal kadhiba ala hadis ni ngalon tiga kata ne kira la pati ko mo aw ya dama min galon min danyona koneta no tekelenye man kazaba alayya falyalij an-nar فليتبوأ مقعده من النار wa fi riwaya falyalij an-nar kiki tere ga do janama ko kata bawa ibn Allah bin Sulaiman kika tanga do ne riwaya bi yaro ga dele do man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar ko riwaya
nga hadisa do ya ko al-kadhibu alayya laysa kal-kadhibi ala ahadikum Allahu akbar. ngai galo ke kada na kira la ana yira dama bin dalo min kan no akuti kele de man kazzaba alayya muta'ammidan falyarjina Allahu akbar. dugo ni to ka galo dale kira la ti ka sinya ta maka bidan no kana kono ni kere be shindo te haka وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن na الناس farai man na ko ma to man ra chogomi قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. dina ko dina kura min na lek le gona ko la mo nyo don mo ti dina min don ambi di mane ba ko na lo mo di mane chulo mi ti fen kura mi to ka singa ti bedo la ki ane min kama amana sufaha ambi di mane na ko na lo mo di mane na chulo mi na wa dina kura bi famele ne du ka la je na kera chulo mi ala ko mun ko na mun be mun ga ala bato ala harfina kera kilin na karami ne na tara lahara na la ko tara ke chen kabo bi dusguna ka bai kasla na makanya na la ko tara ke chen we se ni fa mun fa nu jara ka ke na mata ke chen fa na akara ko ware na boya yuso ala kala ba mun ala ka ta ibe ala ba ti de gana ni aka al yaqin la yazulu bi shak ai sai ni tawati kaso insha Allah Sulaiman ألا إنهم هم السفهاء ala ko tendo lude na lo mawye ولكن لا يعلمون. akuta donde وإذا لقوا الذين آمنوا ne mo ko me mamun ni maniara قالوا آمنا baba on ni maniara ko na bi ko ni islam o bena baba on mu munu de koy وإذا خلوا إلى شياطينهم ni tarallo ya ila shayatin min ka kunti go ashayatin huna bi ma'na ru'asa ayai sawa ko na ga gele ashayatin ya mo kunti ashayatin abike sai qur'ana ko abike shaytanai abike kunti ibo don to gode qur'ana dum mena de chawu nan kunka sahabo ya tafsiru ke tuno mena amulu ka shawo de ka kasai ule min fala sahaba tabi'ina da ba fa ma ko ikrima ani mujahid ko wallahi ikrima ani mujahid ulu ni qur'ana ulu abdullah ibn abbas ka kalame unde ni tafsir ko ni ne zaja ka tafsir an mujahid fa hasbuka ngora ka tafsir kitabu la je ni ay waqala mujahid aw waqala ikrima o ki wasa ki wasa ale ko ale qur'ana dira zaid ibn sa'id arabtu alquran ala ibn abbas ay qur'ana kalima qur'ana kalima kilingilin be ka ba siya saba abdullah ibn abbas ibn umma ka qur'ana be tafsir ka bolo kalima ko ka ba siya saba jana ka saya ke ko foi de qur'ana kono ale ma min abdullah ibn abbas da ibrul umma qur'ana abu to gode ba jama bada laka ibn abbas wajhu wa aita lahu fi kulli muhammadatin fi fadl Abdullah bin Abbas na kun bora ka ba ki hifsta man dia fon fami ba bela gele kun da fami ba kile isa kala lam yatruku maqalan bi qaili na kuma na mu ka tsira kuma saraka ko wato Allah kan be saraka insha Allah وإذا خلوا إلى شياطينهم sidina baba wa iza kala ila shayatin mutalallahu la nuka kuntibuye yayi kuntigi shaytan ka kuntige ya shajaratu zakum ala ya ma ko kana maza rusu shayatin be sade yino kabina ko sapngolo ya sawa o shaytana fana be shaytana ala nabu ala man tanzalu ash-shayatin ala katika na kibara shaytana be digi maninga ya shayatin akara kuntige shayatin akara sai shayatin akara shaytana ya قالوا إنا معكم kuna ba ana ubin yon fe إنما نحن amma مستهزئون buga yele bona de genu na koy الله يستهزئ بهم ya isa Allah ya sa bim ala fara bina yele bona ken ni sirati sanfe ويمدهم في طغيانهم wa يعمهون yamudduhum ala min bama ujidi fi tughyanihim uga yada kono ya mahuna ukuna sirle useka ko yada kono bile أولئك الذين اشتروا الضلالة tughyan بالهدى min at-tagha izhab ila fir'auna innahu tagha yada mai de bismillah أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ala go ulu ka kana fale fi bantiala فما ربحت تجارتهم wala asaba bil maghfiratin fi suratin ukhra fama asbarahum ala الله أكبر yoga kana fale fil bantiala uga ya fa fale la jawala ala ko pemba yu sabari de nan tasma kan do fama asbarahum ala nar hada tafsir al-Quran والمرجع فيه أضواء البيان لشده وهكذا تفسير القرآن كقرآن قرآني قرآني ومرجع
ode adwaul bayan li shinqiti ode tafsir ode kakene tafsir be do kuloka ka Qur'an aya ka Qur'an aya propo na fani aya no mun takana saka dadanyon ko chugo ni shayatinu be ken ni yorena abike sai yorodola abike kunti yorodola na fa amto ka propo ummatin na chugo mina ummatun abike nyemo koy ummatun abike jume abike mandini ummatun abike sirai ummatun abike jume tabolo jam ikan nundo ni aya ko ko min di ko lu dañon ko ka saraka fasara ko tafsirul Qur'an bil Qur'an ko kitabu afwadi mamada adwaul bayan li shinqiti ثم تفسير القرآن بالمعصور كقرآن فنكرك حديثه ومرجو بلبلبا وري تفسير الطبري تفسير ابن جرير ماذا الطبري من وصل تفسير ابن كثير تبصر ابن كثير تبصر مختصر بين من كان تفسير القرآن بماذا بالمعصور وتفسير القرآن بالرواية والدراية بالرواية والدراية ونرى مرجو فتح القدير لماذا للشوكاني بنا فايني الرواية والدراية نرى تفسير كان أمراجع فمن ينقل كتاب دور بلا جلد جلسي فتح القدير للشوكاني أنا pesan dalam muduri yang ini kasar. Akhirnya mula muduri bolo. Fathul Qadir tafsir ke berriwayat wa maza wa diraya. Ma mana riwayat? Riwayat akhirnya hadis awal. Ad-diraya istinbatun ahkam. Ala kamde sawala. وما ربحت تجارتهم Ala buka jago matono. وما كانوا مهتدين Ama kila kanda suratu kuni. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Aywa. Arselem fulani Qur'an masalah gelam. Bakara saru gelaman ni damne. Aku masaluhum. Aku nafikin nunum misali ejmai. كمثل الذي استوقد نارا. Pagina ko man ni tasma yele ngini isaw kada naran itasma mana ngini ala kanan tasma ko ray jume yo Qur'ana dalewdi o arabu kele ndo kuma bo kala kanan ni kiraye o kitabu dingo kele ne babo kala kanan ni kiraye kiran mi sega yele mana je kono ka arabu bokku fiala isaw kada naran yele ngini yele ko de ni ala ka kirabo du ko ka kiram mi yele mo du ko ka arabu ko ndu fiina o de isaw kada naran فلما أضاءت ما حوله ماما نوكر بها يلين صلى الله عليه وسلم على إكرام محمد صلى الله عليه وسلم ذهب الله بنورهم أبانا مسلمين تينا أبانا فذهب الله بنورهم على ترى يلون وتركهم في ظلمات لا أو يبصرون تكافرات دي بلو سيري كبلي ne dalin yara korbe bile الله أكبر ko ko kira do ka bolu hakila ahalun kitabu kira do bolu de la fa abara kira abara arabula mun ye ummi yuri ni mun ye ray fi mun makala abole ko non yaye ayere barna fa ba ko bana kira la zahaba allah bi nurihim no ko ni bulan ala taroni wa tarakahum fi zulmati ayuto kafira dibila la لا يبصرون fi yele ke yaye sa ya kitabu du ke no kufar إما لم يكن الذين كفروا يجردون من أهل الكتاب والمشركين منفكين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم سيدنا أقوى والله استوت أكتافهم في النار الله أكبر kabu kitabu dungkel mungkora kabu kulu kapsani fulan kabu mungko jaku be kafir gitu jo ben ta jahannam ko الله أكبر kamang pun darahnya fa ka kile jahannam ko seyna ba kabu wallahi istawat aktafuhum fi النار صم بكم عمي فهم لا ako يرجعون summun kulogerondo bukmun abobodo umyun sietodo فهم لا يرجعون ni bela ko kuma yelige kulogeronde na ala baka fuma to de summun kulo tu bolo meme tinya kulo makamme afamuna wa parce que kama nu bora kira ko wajulu kira la ta qalu lil ladina utul ilma ma za qala anifa ko kan to kira ko ka ko mega mun ko kulo bolo na kulo no gairo amina kulo no dana kala sega tinya ka asik kata ko na fa donc ala la ala ba ko kulo gere ne to summun bokumon ko un no ko sega tinya fo ne kuma de ko sega tinya fo ne ne tumbulo yon yele gere nga tinya yi ne de tumbulo أو كصيب فهم لا يرجعون هم لا يرجعون أو يقولون كنت سيرك أبولا بله اسمع كلام كنا وياي أو كصيب من السماء مثال فلا بانا من مثال فلان أو كصيب من السماء أو كصيب
juma bina fo sanji asoyi o de sanji ko bina fo sanji min jigina ka bo sangolo la min temenane o kira ka chini amina min na kira chini ni no qur'ana o misala de bina damena sisa aw ka sayyibin min as-sama o dame juma kira ko inna misla ma buyistu bihi akale kira chirani mi ka masalil ghais ko bina fo sanji misanji jigina mun e baraka bulu na faga mun ma baraka sandu bo yokata go to wala kira ko ale chirani mi akara ina fo sanji de aho aw ka sayyibin min as-sama qur'ana min flenge ko qur'ana bina fo sanji min diga jinga bo sankoro la ala yo musada kan qur'ana aho fihi zulumatun wa misamina dibala fihi zulumatun dibukuru bisanna aha ra'dun kaba kuru kaba tana bisanna wa barqun kaba yeguru bisanna he ye tan saba min as'abil ayati tafsiran fil qur'anil karim ana ayat mun qara ka gene ibal la masamo sa ni mati bwa kan yere ibi sen kana samare ba ko ay ka tafsir mo gele ga kinyana Allahu ni ayat mun ko ajala ya sa da abo to wala ako jogo ni kababina misambina fihi zulumatun wa ra'dun wa barq dibi bala kaba prembala kaba yegeru bala donc mbebe qur'ana fanna kira ko ale kirani ni ko obina ko sangi o de qur'ana atma mis sambina dibi guru mi misana qur'ana dibi guru e jume e qur'ana kiti gelamu zulumat kiti gelamu wa ra'dun kaba pere o mimi sal na dola qur'ana ka kaba pere jume o ala ka kanar de kaun ni ni ke ni kila wa barak ni samina kaba yegeru be no manana mo bi yelige qur'ana ka kaba yegeru jume o yesrati ke kele mun go qur'ana ko ne ala ko jira nasratullahi almustaqim Allah da qur'ana jigina qur'ana kala ko misanji dibe kurubala kaba kerambala kaba yegerubala qur'ana yara kala ko misanji mo babu nafakala adibe kuru o yaki digelonye akaba pere o ya akagarda kawye ayelo o ya sirati gelo yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'i qur'ana ka kagarda kaw kubu bolongonu du klo kono dalala kul baadi ala kulli bolongani be ko de wu bolongoni do uklo kono min as-sawa'iq qur'ana kagarda kana perenka o kono jume imanuhum ukallimana sayyidina muhammad la kabu ko ukasaya ko la bubulo do klo la kana qur'ana yere ka kagarda kana min as-sawa'iq qur'ana jatege kaw utaka ko yere me parce ukallimana kira la ni saya be kile حذر الموت فتنو di mana rakara la ko Musa saya seranya la imanuhum bi Muhammadin ka mautihi حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق وبرمون دو بادو كلو كونو كبا pere yeduru kaba yeduru nyesera la Qur'ana kuma kan nyesera la حذر الموت saya nyesera goro jibo kala limani akira parce que luka limani akira la ni saya de والله محيط بالكافرين قال كافر خلقك با والله محيط على لما ذكر كافر لأن الإحاطة بمعنى ماذا الخلاق وأحيط بماذا بثمره وأحيط بثمره لا جواب موضوع من فرا سانجين سانجي بوان سانتره يا رجل موضوع من فرا بي كبا يلين كما فرا بيجي كل ما جال سانجين الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط الله أكبر يكاد البرق يخطف أبصارهم فقام أيضا ينمندي أكو يا مطر بيسانجي دي الغيث بي كل ما جال سانجي دي بدنيا جمانا بيمني ala do gote akwala ni kulo magen sanje chi ata ba dun jigiti galen ko be amana samya ke tugo akwala arabo ti o kulo magen sanje na to de ala bika qur'an ni salama to ke no de ala kan be sawabu ko kay subu ala kay subu de kulo magen sanje يكاد البرق يخطف أبصارهم قرآن البرق هنا برق تزور نامك أكما برق إذا لو قرآن سرجيلو كو قرآن سرجيلو سنينا يخطف أبصارهم أبوك نينا فلنو أباو بوسولا كافوك أبوبولو قرآن كسرجيل متافق أبونا نفا كلما أضاء لهم مشوا فيه دمنا نينا كلما أضاء لهم مشوا فيه موكما نيلين كرو نيجي كوري هاما قرآن tuma ni fanna na qur'ana ko mun be yere nin di moma na tige mun era be ma shaw fu ta ko kan ko ko kan dere
وإذا أظلم عليهم قاموا niki wesa aslam dibu ke ru kam ko bi jo ko juma niki ti gala ra kam bu jo babo ko ay te ay anten na de ولو ko شاء de juma sisa kullama daa lahum mashaw fi nafi no wulli man yaleno bi kira muhammad sallallahu alaihi wasallam no te mo te ka ko islam ya to ko furgan no be unami sedi na tara kala kala la ko ti kala ke ko mo ko nyabula nyane ga di masorola abe klaw tabe duma ma problem yoro juma sisa na fori ko ka sarakati de bo wal mo ko fe woro ke islam ya kitu nana ana ta jihadi yoro la kamu wujo de wa ko yoro ko ni law yajiduna malja'an nubi qasama yoro sala o magaratan wal manu wodo soro la wallaw ilayhi wallahi bi daga ga ma hum yajma'una mun ko ta ke ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم akona ya ala dia la zaba bi sam'ihim wa absarihim ala bitanu ga kullu la menwe ha wa absarihim ana aluga nyana flali kama zahaba bi qulubihim na fatarun bi shay'in إن الله على كل شيء قدير kum tusbun daro kuma so bile do samuni sam'ihim wa maza wa absarihim ma tawri kuna ka de ala yare ala bitanu wallahi إن الله على كل شيء قدير ala yase masay pembela jelena يا أيها الناس يا أو آدم ديو اعبدوا ربكم أيا أو ما بدو الذي خلقكم ألم يا أو دا والذين من قبلكم لعلكم ألا يبغوا دا ما منوغا أو نيا لعلكم تتقون ولا سبب سكسر على نيشوكم منا الذي جعل لكم الأرض فراشا الله كشفله أي بقول لك فنسفين والسماء بناء كسانكول لك بلي وأنزل من السماء ماء كلا كجدين كابو سانكول لا أنا كدابو كبارو صرفه من أولو فريمو جين فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي الله كجيل لجك أنا الله كبجي لجك الله بوداما أبي بجي الله كبجي فكير إبا سرلا الله كسانجي بين إبا فكير سرلا نكى أوروبنا سما كدي بسونا بان ورلا الله يمكن ناصر أو أدم الدود نك الله كنيك أو بولو لا مسكت مخشية من فار والله أو كما نيانا فكاتي وكان الإنسان قطورا أنا ما دينك رأيت ما جلايا أبو تقول أكيد فلا بلك أم كاما كان شو جلاني جلاني أنا بقول كلا يلنا أم كان سرلا كلا أني شو كرامو كرامي ما نبي سرلاتي سرلا فكير أشياء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أكان سنك على لك سرابادو كفاس سنك على لك وأنتم تعلمون أن لا جد لله أتعرف وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على كنا سورة بسيغالا جنفة من جيغنا جونغا نو سيدنا محمد فاتوا بسورة من مثله أي من توي أكنا نسورة فاتوا بسورة أكنا نسورة كليني من مثله قرآن سورة نقول كليب جنن عدم دين بقى فرانيوكا وادعوا شهداءكم من دون الله أكنا سير ولاك على بالا إن كنتم صادقين جنب بيدو كل جنب بي أنا ملك بي أنا عدم دين بي أنا دابا أكنا جنك فرانيوكا قرآن سورة كليب أكنا على بالا ناسورة بنا نايب الله هاتي kuna masego ka ma ka do ka ko inna ma unzila bi ilmi Allah ka to ka jira ne ala ka boni aha إن كنتم صادقين nasa ay te tuye فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا fa lam tafalu fattabu فاتقوا النار anu bole tira do no be ma fa lam tafalu kuna masega ne suran kelenye qur'an nyoganana فاتقوا النار ay sira janaba tasma mi waqudha an-nas التي وقودها الناس tasma mi do ya adama de wal hijra an farakuru وإنتت للكافرين alla be na kafiru ye ولن تفعلوا ne ala ya ba tise التكبير إنجاز amara le ko ta Allah ya da tise وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقها kono sogo jirani no ya dum halaje kullama ruziqu minha min samaratin rizqan mawtuma no ya aljana dem so aljana yi den dola na ba tamaro de no ya nene qalu hadha alladhi ruziqna min qabl ko ni na je tamaro mbole no de ab ko na angar de gara tamaro min naka ko la haranye no je tamaro kano mbole no asra bu bolola ko te ko ma dum folo wa utu bihi mutashabiha ya dum tuma mina gona ko
wa utubihi mutashabihan kunna na bolono nyobe no dikirene dia de mo gobla taw ngende ni adun ka jima dia bana ro ekere ya e ga jene ta yiri de dun dia fa ko fa ngari go wadia kalama andu ka jinya taw mimi ga dun dala dago go kalama o tewa ni kele nyawa ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج كفر مسوب الجنة دم ولي مطهرة مسمون به نولو سانيالينو كبا هيدا يلما وهم فيها خالدون ولو تمنين الجنة كنو صدق الله العظيم على كان كان جنة صدق الله العظيم